Audio Jungle. When you was animal mobile, Munamum, Adia Bakupo was a Siwesua, Oman and Ninja, I had down bonus I told you, Hifa, Osoro. Don't care. What do you want to know 10 times a Chama? Also, the crown who's so muscle in Ponaco Tito. Time no aso yebesua awade asem ene awade asem aye de brɛ no yebesrew am wa pay attention de kaka to say bishops no ewo ha bishops one brother Richard enso ewo ha nti yesrew be din komo kakra na ebeboa na aboa me nso ti mesrew obe say o question bi ewo discussion na ye hu a obetimi de number afa 0240730386 obeti ebisa question afa ho say your WhatsApp say your normal message 0240730386 obeti me for set now also number no na so be bisa question bi alfa 0548 799 376 0548 799 376 yeah. Now, Mr. Tifu na discussion here no go me every question bi ewo na enuanom ewo ha rade befo so aboa abusafo be bia yedu sabre you know wiase kwawiye na nipa wuan so na ewu na say nipa 1000 bia wu a according to divine revelation ba ko a ma bi erade dan edi kire no ye president sofo ewo Korea the rather than the man who in the nipa 1000 be a wa aye one pet need to make it to heaven. And to or to this 1000 is to 1. 1000 is to 1. Just a nipa kobon semtim no torso. Eti onse nyanwa wase Matthew chapter 7 verse 13 ne ka say bi say ye okwan mienu wase okwan hwehwea ne kwan kese. Ne kwan kese ne de nipa nam so torso. Anon so nam kwan ketewa no so eswa oso no wo hunu sa kwan no oswa yeso ka me afre bebre nso ka kra bi ana bayi won oso me ntwa na nso so a menyo hunam biara na se nipa nkasa no this time ya anya very careful a ya na ya no din komo kaka wo John chapter 10 verse 10 John chapter 10 verse number 10 be pa cho bomodin say we pay attention ye pa yamon paye Cornelius bompaye na yensase abusianfo ye bompaye tumi wura ohene kase da wase ana wi adwene ne akoma ye odia yes ona di hina lipa bia ntum bonwura mu ye da wase eje tiefo hyewonsa gie nkwa na die tiefo nso nkwa lipa bia wotie se Ghana ha sa bruchi oboaso mamia fa adwene ne akoma nyina dumu manti ase ne humu ye omade ya ye da wase so wo mba na odum obo mo amanti ase ye adwuma ewo Yesu Kristo dinti amen amen everybody champa bishop etiefo yesremo ye serious power na adesua na everybody fe so am yesua na ade ba ko yesre etiefo nyanse jiwa solisi nchen forget about your church, forget about your pastor me sofo ene ma sole fasi nchen na yem focus on the Bible dia na twa konkron no oeka ana dia na won so sofo no oka hallelujah amen si ehu dia twa konkron no kan ye de compare wo sofo na ebehu die odi tro na se die odi no kre ana since our Bible by no over 2000 years ni o over 2000 years any eti mesrawo John chapter 10 verse 10 and ehon ye de kasa wase owifo ma yeso obewia na wakum na wasei media me bai na wanya nkwa na wanya nomroso John chapter 10 verse 10 owifo ma yeso obewia na wakum na wasei media me bai na wanya nkwa na wanya nomroso enti wa wutie ye no first one twa owifo na se owifo twa se obewia twa obewia nso ase wakum twa no nso ase ne twa wasei yere saa ne ma fo no be kasa ne afi yaba me nso twa no ase enkwa
anamroso twano so ase na mabedwa for wanti question me di kan bisa badakune o se ye ka se owifo one hwan na hwan na bible ni su se oye owifo cheda Yesu Kristo ase na ade ba kwa meka no se on se Ghana mamu krampo no na se wiase kra no owifo bia ye mpena se kra owifo bia ata yasem ba ye de e kai by bible kire owifo a one e Satan o kan ho asem okay kai Genesis na ade bia hyase bia wo Genesis yes Genesis chapter 1 verse 27 e ba no abanya popon bu nipa wiye no o se abde de o ka che nipa se ondi bibia so yes into odi asase be she nipa nsa yes by edu baby na be Satan be wiye that power no dominion na odama nipa no Satan be wiye true bone ama ese tumi ni be di Satan nchen okay enti kan John 14 verse 30 na e wo ho Jesus wiase di for ba me nchen na no hwe ni wo na je say no wiase do this we akwa Satan okay by come the first be di nsa onam ewi so krono so ene ndada so na odi bi wiye de efi di pa de ensa enti ye ka wifo a anaso wifo a eye Satan Yamishrao amen Yamishrao me pa cha follow discussion yi pa once ye na kire me hu say Satan omo nipa yango wa say me mu nipa we nsuba so ne so na Satan kan ho yes enti why say bible you say oyowifo and ye na kire mu say asase wade de se nipa nsa emu ne manyo de se nipa nsa but enam na ada ene atro Satan di ru nipa nti em wo benya nipa yes nti owia asase wo ya odi so yes ti ne so say wiase sudifo na baba ne hwe enemi nchan Yamishrao amen as a concept yabo owifo ye beba ne weapons odi adwuma ko nyema me ensa na ogya so de ye adwuma bible say owiawo ani ye di kan de to so mienu no wakun na de to so mi ensa wasel uwia yesu so na ka so say me bai eti ha wan na ka so ono obai no be so obuati fo kakra amen amen ere Yesu Kristo asi akra metimi aka ne se once han Yesu na kasa yes. John chapter 10 ne benyina on na kasa enti o ka ewie no se me de me bai se mbenya nkwa ne monya ne mroso enkwa ne ho no ana megina yemisa ewiase nyina se ye ka enkwa ne hwan hwan be ma ye da enkwa okay ni akọ John 3:16 so ya go boss do wiase ni one bo wo no kromae we bi obegina die no onyina no nya dankwa yes enti dankwa no Yesu Kristo no okay obekai 1 John I think 5 verse 11 na o say nyakopa ma dankwa yes na nkwan yi wo the pa Yesu Kristo ni mu enti First John chapter 5 verse 11 verse number 11 na ye ni adanse no so nyankopon ma ye dankwa na enkwan wo ne banimu enkwan wo ne bayimu yes jo wo ba no e wo dankwa e wo enkwan no de wo nyankopon ba no oni nkwan no na nti enkwan no ye Yesu Kristo okay ejo se media me bai wo benya nkwan wo nya na mroso ana so aka don for se me ne kwan no kure ne nkwa yes o ka ni dwam me ne kwan no kure ne nkwa enti de wo kasa wo ha no de Yesu Kristo amen onu to de ni sase ni bu kasa wo nkwa okay enti on the bai se ye benya nkwa ko data me eti bonim okay enti ni ye wufuo enti oba ya na ye ji ni di ye no na braba ya hwesua no ana nso ame ye da nkwa wonimu na se aha no Yesu se on the obai me bai no na se nye obia se Christ obi obabia ye fake okay Yesu Kristo nko a ne sase ne bo de me bai so benya nkwa no anya ne mloso Yamishrao amen enti aha no de okasa wa ha John chapter 10 nya Yesu yes wasi owifo no ma giso bewia no akum no asai ana wo se me de odin sase mbo me na se hono yo kasa ye Christ Yesu Kristo nko a wasi me bai no wanya nkwa no wanya ne mloso very good afa yemra the weapons of Satan on se obo owifo no we ni hu so owifo no ye Satan ana de okasa me eye Christ enti ha ye hu nipa mienu ye hu Jesus and ye hu Satan yes na saa hu mienu we omo na ye adwuma this time akwasempa obi a penipa ko ne side oyifo na ye Satan no o hwe nipa ko ne side ana Jesus je won so attend nsam se nipa nyina amra ne nten
obo dawuro o kasa che nipa nya se emra ne nchen eti the weapons of Satan no on say wo ba bi se otwa bia se obewia Yes. me sa se afriko no so ekwan be na Satan fa so ewia yen na beti abone ma ba aku bi so a na mienu bi so a Satan nam so di wi agidifo and as a Christopher this time and nipa On the topic now is on a mood. papa Ewa. Na say 10. yes Ade ba ko ani pe bi ese wo hye ne so ne say 1 Satan ade odi wi titru kese pa this time here politics. politics very good Sa de ndi si odi wi kuru imagine say last week Sunday ni last week Sunday nyina amofo enya tam the politics ye campaign serious enye ize omni nam krom de nam town enda say asokwa ejina na party ba ko betwam de ni ka wodo a etwam no sisi no ewi asese obi ani di politics achi very good we ba so be say we ba so be say ntama ya adran ga say everywhere so yes ana nipa dread abede so ana di hoto nipa so mo achen ono oboye no na wonim bo se ko mo se nyina no wonim se enyina enye heavenly minded David. aya honam dadwene Yes. honam yimu mu anko a enti ho no be se ubosu ye pa amaye na de ba kwa me sa dwuno wa mentia dwuno wa na me sa so ntia se ne se on se omo hye bobi se omo si schools yes free education ebi kwa kan se bebre na me ka se we nyina no education hospital we nyina no di ne kodu wako school abeye doctors we udi ya abortion odi abortion nurse nyansa bi anim so ebi akosko abeye lawyer so udi wi aga na sika ise bi kwa aja ponche ne ade enti boshe na omo hye ni nyina odi hwe political parties leaders na omudi animu no odi hwe omo nyina ade obehye bia ejina sase so honam sika adwuma eni yese aye kwan obi no tena promise say wonya oma nkwan da heaven se be se me enko ebi ni ho na de ba kwesa so ye hin krabo sa ho mu ni say de ba kwesa ye manu say omo kwa asoli o omo ye sanso ko school e ko prezi e ko methodist ba obi anyina platform so endi kristo ho dance ye da debi obi anya time ene se na mitie one radio station mu Kumasi na no moka na MPP name this debate about your my ye na nka che o say in the sample ifo nyina awa no yeah omtimi kasa pa ba ne mom no kristo nkwaje o say obi aka bi da yanka bi and see no one omotwe adresi wiase so okay school ko adwuma baji we udi achi obenya we ba we nyina so nkwaje bi ani ba kokura mu debi honam asase we ya so niema sika nkwaje nim edan nkwaje nim adwuma nkwaje nim entade konim cars esenima o promise ni nyina honam fam niema okay hospital ebehwe hospital wa hwan ni nyina no enya ade a benefit ye kra no okay ba body we na benefit no amen shirawo abusiafo yenu na bo politics so se ekwan ba ko Satan for so hwe nipa eye politics na the Bible hu say Satan e she politics ase on say Revelation chapter 12 verse 7 no yes Bible said the first politician member eye Satan yeah ordinada abofo no chemunya 1/3 of the angels so mun ko so nti awurade eti weapon odi kan de ko ye nada deceiving ko dada abofo no sese me mo be ka me ho a ye beti atu nyankopon ni na me makoye akodi ni so wo se so mba kese eti nyankopon so ono na hini so obi nyame yetumi antu yentu no autocratic yes eti na wo se ye pam Satan abasa aswe so eti oba no kwan ofa so wie nipa eye nada yes eti ehwe politics e koso na down ko na da meye wei mesi dan meye wei mema mo ho ba betomo one iPhone one virgin yes one see one fisherman what you say na nipa gum eti na nipa di akire eti kwan ba ko ni nyan se ye yi wan dwe fra awade so ado adwa kosi hunamu ne ma se na menu ane ka no eti yenya very careful about the politics so di agro wan dwe be ko di akire ama de so ye ma awade no onye amedi nem e de oseye bebre nipa bebre ewuwu mum di parties echi campaign ka bubu bi ka yambi kodro so ni ade penfo eti politics dey your kwan ba kwa Satan am so a o hwe nipa this time ya me sha pa abra kunios amen brazik
me pesa on so boy Bible say owifo no ma just obewia enti kwan be so Satan fa so wia yen me pesa o ma ye ba ko amen amen ekwa ba ko fa so ewia ye on say o kan Proverbs chapter 16 verse 25 o say e wo kwan bi a etene wo nipa ni so yes ekwa na obebo so no yeah e wo kwan bi a etene e wo nipa ni so na wie ye owu ye ba Second Kings chapter 9 verse 30 oba bi but etiefo nyantie ni okay oba bi tena ase a ekwe ofa so a wodi wi anase ensi ne ye awade ani anye ne ho efe ni Jezebel Jezebel Bible say one o supporto ni kunu e ma ne di bone ni kunu po bi afu o supporto no ma ne je okay okun nipa no ama ne kunu be fa afu no na baba ba ko so say on first person odi nka hye ni ti Permin obi antie ni Permin o say makeups first person ye makeups Jezebel etine ko yo fa so no eniara sa kwa na oboto wo no okay ya hwe de ewuru owi ase fashion and the churches ya fa ne say e normal yeah oh ya fa ne say normal so for me timi ye bi in so far of my me ye bi ni de obi a normal obi atimi ye bi ha ba de ba kwa so for mo so me say ewade mo position na oya no kwa for to the sense de bi waka say me say onu oya sofo no se wa anya de atina obehye do no sofo ya obehye no asole ba ya obehye so behye do no sofo ya be ko heaven asole ba ya be ko heaven and the of my me yo obehye asole ba ya so behye and the of my me ayeniti wa pam wa bo mesh wa kanani me se me ko where di bu akapo so sof ma me o awurade nyame me se de wa nanimu pa ai ka moto bi mpon fa oh Jezebel kwani bi no nam so no but the whole world is so biawu ne say fashion Nefe. efe and so first no me ka me nyini de ma meto ne say first den ka funu ananke yo mo sa de no so bi wu a ananke ni makeups yeah but they see de enipa atiasefo abegisa de nafa endu kwa so dem a awufo me bregu so dem because makeups say yere chese awufo ewiasefo afa kristofo ehyem bi eti kwamba go say tadi wie nipa fashion tadi sem trouser share me say oyo oba na say try heaven unko bi simple unka ho omasi ani o ma to bra sister ye ni ma try ho ma trouser bi ani ho the 2025 no oba se be ma de be men fro oba ntoma wa sa de be we tiwade ana se emfa tiwade nko ofie ana 1 Corinthians 3:16 be ka che se ye nipa duane asore dan ene nyagopon fie eni fa tiwade nko ofie ni kire se ade na de be ka fidua no ye nipa dua no ye tiwade trash na ni tiwade makeups sa trinye hihye ne ade ni nyanso awade ani okay edi kwamba kwa seta de hwe nipa mo wiase we makeups dressing fashion sa nyama na nyame shapa on say to obo trouser so First Timothy 2:9 Bible say sa so na man sentade say emfa ania ewu ade ni adwemoti ankeka wo ho yen se ne so ha wo se emfa ye ni ewu ade Luke chapter 17 verse 1 was sintidua anti wiase enue yemisi ye ho se obo ha na afia ne hye ohun ni nyina na we na de to ne to so sisim enti sintidua ana Jesus so aka se be ma hwe oba na ne kodo na wa ye de be ofan eti yanka ensem bi wo 1 Peter 3 ho no verse 5 no kwa na mepe was na sa na tetene ma konkon a wode won ho to Nyankopon so sese won ho na oble won ho asema won na wokunum won to se tete no e ma konkon fo no esese won ho eyie tio Sarah mo no waka mo asem ebe won so be bon Sarah ko edi ka so friend Abraham say miwra sa tete bre no na dress be no mo dress en no ka chese sa dress ne yanso anya de be yan dress enti in 1996 first woman odi kan de try by okay yan kai okay trouser nga se ba ma mema na oba odi ka e she trouser no ye be kinkan
I said the first woman to wear trousers was Elizabeth Smith Miller, which is 1851. And Oba Elizabeth Smith Miller education trouser. Okay. Now I heard the see so. In 1919, Louisa 1919 obi answer no 1919, Louisa Captillo challenged the mainstream society by becoming the first woman in Puerto Rico to wear trousers in public. Let us say no nya sa na mo time ho no. Yes. E ma konkonfo na o kan wasa. Yes. Very good. Inti sa time na fe yes say your dressing. E ma wo say ye hu nyansa. Yes. Di ye bitimi sa tra. I heard DBC. Okosha trouser no. I say Captillo was sent to jail for what she then considered to be what a crime. Do share no na a crime. So she chini tum. Very good. Ese wiase no si ase yo. I say It was oba say no ka 1919 1919. what I say 1919 Yes. oba was say trouser no ye tini tum. Yes. Ye jeli no. And I fashion near the ten solid them. And after say Tumam. in the 1920s and 30s, and one half a trouser and after they na increase. After no much gum. And about in 1960, Andrew Courageous introduced jeans for women. On the quite generalize and the crowd public. Yo. So to asubiu. T Oba I think 1989, California Senator Rebecca Morgan became the first woman to wear trousers in US Senate. The US kwa na mo nsha trouser ho, ya makwa mo ban nsha trouser. Kofako parliament. Ya makwa ema untumi champion ko baby a. And in 1993, na a law US in untumi nsha trouser public. Nyame shop Pablo na set. It is a one share said the NNC ade history no ababegu wana check it. Bible says say e ma konkonfo. Yes. It is share won ho. It is 1919 and nipa trans say na te dia. Yes sir. Said e ma konkonfo no si ya dia bai. Na aja fashion. When you say let's come to so for work can say be say obisa bro ni be say ade ntina amoto o man no say obenya ne menstruation period na Sign. sɛnea ɛbɛyɛ a ne kuruma no ho nti no anaasɛ ɔnka nkyɛn ne kuro sɛ bi a bɛnya menses no woto wa no kakraa bi red na ekura hu sɛ Danger. yes meyere wanya wabu ne nsa nti wontimi nkɔ no ho ana ɛnɛ ayɛ fashion wɔ Ghana wiase afa nan wato na no kɔɔ enti ni hyia no mehu sɛ wabu nsa Man ne bu nsa. enti nyame hyira mo Cornelius yehu on sɛ hanom no wa me yehu politics Yes. Isaac so me yehu dressing nti sabo ba ko bi so ne wi ayemra kwan fa so kunya yi Ade ba ko so a esan so abɔ so paa ye adwaman. okay fornication Ene de. Akoye yi a esese ta no hwe a sa de ndi owum paa. pa Na isi no ewura churches. okay Adwaman ewura ahemfo. Ohene pass no fa ne yirachi. Ewura empanyufuom babia there was a time me man bi ka se mi kire me. We police no ka se mi kire me. O say omkochi game no ekromfo. Oboase ya o. No me call one of the hospitals. Na once again na she artificial ni bi no mo a mo she artificial na no omo to bom na ha. Enti na doctor na to say bi a girl na gasa natural one bi a. hey Enti na gay epra hwene fa no koto cells ni gudi na asema doctor ne hwe gay no sere no hwe no ho na That's right. on be so be ye ade so ye no affiliate pa no e na ade gay so say artificial ono je oni o mi so wa chance but doctor ne de oni na physical je so hwe no wanya de de a e no otam ye de e de na ye de e de na ko isi adwaman ko school mu teachers ne nkwala ekoso papa ekoso there was a time here one of the SSO school e wo gwase say na ye use adwaman ko so ma de ne nkran kra wu isi akoso ma JSS edu ho sankwala family planning ama isi isi ejisa nti ama abortion so adoso na 207 ni nyina wa ha say na ye de betu ya say ye nche condoms ma school nkwala 207 Ghana here never check condoms Abanbi. all because you say edisi nyinsa ni esa no
now just say you pay for no money and just say and you want to be born let me no born by Look at this. and across from a so up to down weapon so I said that you so okay come back when the woman break 1 Corinthians or can once 3:16. yes 1 Corinthians 3:16 can once 1 Corinthians 6:9 can once Ephesians 5:3 and so can once o to aso we was say one na obodwa man ahin de Kumbi. enti any weapon and say e koso adwumam obo so manager now or say you recently ABC fire service ba ko bi kind of flow so wa se get it ba wa de na of for so get na get the kind be ma so enti abusuafo is it and say that dey e koso more ahemfo politicians teachers doctors omo wemba the star pa I say mama kan chance and edifo atrofo na aba no so the star me there wa wale ahwo iri ye Twemi fam. also mo ye adwuma fa ho pa nti adwama e one weapon I say the Satan use super. afa ni nipa mo Ya me shira. amen Na ya ka dwuma mo a obi bi sese ya ka se dwama akora ene de. Won say oyo oba. Be ma nyo ho ade. Ano no woda. mama kan chance Ene ne ye dwama no. Se enya ho ade. Enti se oni be ma biti. Me se otie ni ye pa oni be ma biti. Ono awo 5. Ono awo 10 kura. Enya wo kunu, onya ho ade enya wo kunu na enya wo yere. yasemo Otibi jaw at any time because ono kura obokro no. Kromfo kwa. Ana sofo wa ba ye ne program so kan sem bi na challenge ni pa o wo say so your ba na ne be ma tro nya ho ade a only the most cheapest person commodity in the room e wo wiase wo so wiase wo na wo pa no wo fo e wo dem wo wo say kura ba e wo fie ya totu aka ye tu aka sa na e de kura ba no be fie ba wo anka sa mu nipa ne de ye ntua wo ho ka Na wujigum toto. ba ti ase enti ayawre wosem contribution from Sister Tina was say Satan is using fame to take people to hell. A danger. Was the fame is taking people to hell because everyone wants to be popular instead of using the talent God has given to people for the glory of God. Because of fame and popularity, they get deceived. Just like Satan wanted to deceive Jesus in Matthew chapter 4 verse 9. Once Satan gave people the glory of the world and its fame, straight away they make covenant and sell their soul to the devil. So, and another one Satan did journey pa me ka we answer aba e kon fa to kum ye. E ye nwom to. Yes. Enyom. We are nyom. Hip hop, hip life, reggae, R&B, coos. Ni nyina ye kwan a Satan fa so a wo di journey pa because the music industry no do o chance here. boss Yes. Satan the chance here. Satan industry nti sa kwode mo nyom Ghana for the unzo for them ponsa sakre ko ka san nyom kwa mo bi ente bi lo Kenya munya sakre mo can the same thing and so still nipa guso nti enyom hip hop hip life reggae ni ade ade nipa ko seyim ya time nti MZTs no eso okay Ba kon so ne ye awudie okay Jude chapter 11 na oso wonu efise wa fa ken kwaso ni abagina chapter 4 verse number 8 na ya be bisa say ken kwa be no fa so Bible say okun ni nua yes eti kwa ba ko a ekoso wiase bonefo di due ni papa yahudi ene re politics a enipa ne ekun omo de ditumi tumi o enipa ekun ni nua nipa de apetumi ofa ho okoso accident na sa komo na sami man keke kura sami man kura nipa ehwe mojagu na de apetumi unit committee oh and abortion ekoso wiase obenyim na koya kura to agu obetimi wo obesi kan edifo mu ku nipa de pe twi nipa nyina ye kwa yase omu sie nipa ni wi a emu ebe dol nipa no na ni nipa no increase akawa etene kwamba ko nipa nam so pa ba ko yahudie na onim awudie pa ga say for the same thing arehu galamse omutimi echen kwala siom wodromu ni ade obetimi ku ni nua na oja freska ofa hompo oh eti kwamba ko bonifo ni use sie pa mo yahudie na misrawo kwamba nipa be so ku ni nua na oja die na misrawo pa ya time ni nti ye boss wem say adusha na ewa pa
Queens, they say your hunya Satan edivia nipa. Yabo politics so. Yabo dressings, yantadi sim. Yasabo adwamamo. Ana yasabo abortion. Ana yabo nyomto. Woodie. Nyom hip life, hip hop. Ni sanya manema no. Fine. You won't say your choir Satan faso. Even football kura account. Yeah. Football. Yeah. Because what do I come and kodi Chelsea football Manchester. What do I Chelsea bobo kwa na solo wa wonko. Ebi ekunkum badia. What ebi so ekunkum ba dia. Blood topical. Was it 666? Ah, 666 ways of Ways of Satan. Satan. That was a benya opportunity bia na sa be biem bi. Na ene ye hwe ye san hwe kwa Satan fa so kum nipa. Bible so odwa wa na wo kun ti de na odi kum ye. On say Jesus anase Nyankopon. Ye wo the Trinity God. Okay. O Nyankopon baako, ye ni Nyankopon miensa. Yes. Be wo baako. By Nyankopon e wo pillar miensa bi. Which is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay. Satan's wo pillars 3. Which is 1. Or no yo before. Yes. And a 2. Okum. No Which is say. yes, and a third one here asama do say no no. Na ekwan a Satan efa sukuye media de okum na say owo de de ehye Nyankopon nsem. Yes. Ba de ba kwa mu say Satan fa sukum nipa ya say do ta na me hwe mu bibi. Satan ojejewa na to boni ma Onya wo wi. ade o ya na say opiapia. Yes. On say o wa na say obi adinu wu. Eye Satan spirit na ahye nipa kro no. Se onkokunu ho. Onkunu ho. Obitimi kogina abrosa so no to no hwehwefom abusa bo say ah na edien ya abusa bo say ah edien ni nyina ye evil spirit we are attached na ye ka death ankasa owu a eye Greek word eye separation. Yes. On say enipa wu a twifo say wasa won mamu je fa ne saman odu ko spiritual terms a ye ka say owu ankasa separation between man and God. Yeah. Na ade a Satan edikum ye enie ogun kan eya Isaiah 59 na verse 1 down neighbor na Wadi sanye tian so je. yes o se wadi say tia say enso oje na so yedu say awintie asem na momu yo ene de enu Nyankopon ntam atwe. Yes. Entade mu enta separation ebeda Nyankopon eni pantemu no that time na bone na be show. Yes. enti bone ene kuminipa. Yes. Bone na cause separation emumuyo se nsama ye kan nsama ye kan okọ wiade okọto no asaso kuna kan emuyo bone mu bone ntade a ema owo bapa eye bone on say Ephesians be kan Yes. Romans 6 verse 23. so bone akatia no owo ntade ekum ni papa eye bone Okay. which is Satan himself. Yamishrao. Amen. Enti na se kwa fa so kunya ne se onya de bone ni wiawa. Yes. Wo ti ase de na so wu. Wo ye ti ase wu. Yes. Because God's spirit bi anti wu. Enum. Enti bone na ma wo ni Nyankopon ntem ate. Ba Nyankopon gina kwabla kwa wo so gina be so wo fem aburu sen ye ni. Ti wo ni nyame ntem atwe kula. Enti Jesus ha bone no yifi wansa na wati asa ben. Yes. O Nyankopon. Okay, Yamishrao. Amen. Enti wo ti ase. Ti Satan wiawa o kun ni se wo ye ti ase wu. Yes. Se apetesi na wonoma tieniye apetesi na wonoma apetesi ni nti amani Nyankopon ntem aye de be twetwe ensa na dwamamo na obo a amani Nyankopon ntem atwe Yes. because of say dwamamo ni nti Yes. say ye krono ntem amani Nyankopon ntem atwe say ye ayaka Yes. we Nyankopon ntem atwe ye nya nwade a amani Nyankopon ntem atwe ya misrawo it is Isaac o say afi okun wi a o say wo come say Satan fa so say nipa. Amen. Amen. Yanka quotation bi wo Matthew chapter 7 verse number 13. Okay. O say akwan ahodo mienu. Akwan na ho na oka ho asem no. Okay. Mo se na ko tiatia no mo. Na wo puna so na kwan ya tire no ne de ekọ oseye mu no. Ose na obodi wa ha no. Sa wo kwan kese no. Eno ho ayi ne ya keka ho asem no. Politics awudi adwaman nsanom ne sa ne ma no. Ene kwan kese nipa namu. Okay. Oso mu namu so doso. Na sa kwa no Satan so wise say wonim. Why the fefe on Decorated. why kwan fefe nipa nam so etu na ma e freeway. Yes. Okay. Obetey do pa bia emle bia nkyerɛw. Ba wonam so na wiele bo so ko bia de bi so kyerɛw. Yes.
hell samado aya kan ho asem no enti o ka ba no say Proverbs 15:24 o say enkwa kwan boko sumo ndifo no kwacha samado e wasie enje faso say won say ekwa na wo decorate no owia o de mame ni nka amra physical one no kra no won say obi anom nsa ma ne tinwi akuku yes next wasay no wasay obi anom nsa ne be mawu ne no so wasay obi anum wia ma wanya cancer obi abodmonya es okwe be hospital watete dampa so yes wasay ha obi ayusu using we use some say na so obi aye no hompo bon ne ho kra bon ne ho nyai papa chanfie etu na wadedem wanam nyu wadedem wasay no say ta say no physical no ansa no we are spiritual say na ngasa no eye asamado awodu kwosem enu bi na see Luke chapter 16 verse 19 oskani bi uye no na ni ba no so hye asamado eni enyadiem ehunu amane enti physical o say ne say bone na wudi ne wiase agasa no ebe sewu ni padua no ene ye physical no no yes sewu ni padua no okay ansa no wia wonam kwa no so awokọ ne de unze ese de osi so uyusu a wo be ye fe obe kokọ you say aso eso why for across why fe satan sa kwa na announce ba wa decorating na ma ba wie je no wo say na so ba ni beba no na ayepotoye na only enu am say aso se ne bi ya kwa yi na se no ya kwa yi na se ko akwa bi oso ye prophet difo na o hwe na why broni by force why you so ye broni na ne na ho tan no na suntre mu nyina gon yo so say so ba bi kwa mu ne ho tan pa na suntre mu nyina ye gon na say we aye renchen we difo eso ye nimu wo ye tuntum enti me sonda ye hu so ye broni e bia hu so ye tuntum e ba sa ne rade bo wo ye tuntum enti e difo na moko om ho no di kan check na appearance ewe wapon ho a onya papa onfre rade no cha minimo bi wo wasie ya o no otekwa ho seska hu wo se bro san na fre no bro me se wanum koke na amade koke ha we ni pakesi o ba koke na chenchene no anu we kete no so anu so na no so nsuo won de koke na ye no ase no physical no yes ense nipa we o se be wu akose o se ye to so mienu ya bunsam jima wo se kom ebi kura ebi ya bodam o in guy wo bidiem o ko ke ni be se bodam ni o ga na hard workers will be hard working na by we ase no so hu ne pa na wo kankan akumase ese zo etiefo akwan Satan fa so wie nipa kum nipa se nipa no eti odi boni ni wiawa dia kan se okun kun na okun ne nya nchem se akoso separation uni nya mentamate yes dia to so mi ensan se okosel wode okwa ne hunu krom hell or samado na samado no bible say mpa okoda so etiefo mumwa sonso ya onkata so ani ye bo aba no pa awiane anadwo yes wankasa ne di kan sell eti abusia ya dia no asi yesu se me pai na wanya nkwa wanya mroso Cornelius last statement ekwa be ni yesu faso maye nkwa na yemfa ya no ensi onse me ade ba kwari am kan se me ngira prezi asum bia da yes because asum bia no asum that be me gira me ka wosum wosum de me ngira ka ba Kristo nko a yes and I make count for no your papa na maka asim masem na mpese me kan 1 John 1 1 John 1 verse 1 verse 1 o se dan kwa ye di wo yesu mu o se down kwan we eyi ni wadi ewo Kristo mu enti outside Christ no leader outside Christ bia ni ho enti wo busa other leaders now wo say say enkwaje ho o se onim enti outside Christ ne de abusua jaigo na chi bia la enkwaje ni wo yes na ewo onu nkwa nkasa emu Kristo mu kwa na yenkeka asem wi ana o se de o fiti ase de ya tie de de ni ehunu de hwe na de asaka won kwasem no ho na nkwani ni ho kire ni ehunu ni edi ho danse ho na masem wo o se enkwani ni ho di kire na yedi ni ho danse so enti se
isi yen sama eka ni nyina ye kanfo Kristo ama obi biara utie yen se boni bia utim biara wo ma wo afri Kristo nche Nyankopon nche momra asa wetima nya that life ni biemu no biemu asa ofa Kristo nkwala mu san wanya eno se ba jimidi a menya nkwa wanya nmroso mwanya ne de amroso amen Isaac last statement na a last statement me ba cho isi wiase no de an se ye do ye yowo an ye jankwa asi wo ba mesre tiefo nyina hwe do ba wiase benya nkwa Christ okay enu se ekwan no so ba ko kan wo ye anye yes Revelation 21:8 wose na hufo ni wona wonyin etun se ayi Yesu ba ankasa no omopo no se ye nku ono ne yenya wudifo enti Peter beka se me na me kan ewo Acts chapter 3 verse 14 wose na mo pa okunkun ni ne wote ni no na mo se wonfo wudifo ntemu na enkwa hene no de mukum no ono Nyankopon enye no na firi awufuo mu enho adansefo ne yen yes enti nkwa hene de oni Yesu Kristo amen abusiafo a mutie yai en Awurade asem nam John chapter 10 verse 10 so akyerɛw kasa kyerɛw kwan se tafa so wie nipa se nipa kum nipa ana Awurade nam ye so abɛkyerɛw enkwa de wo Yesu mu nkwa wo ɔno nkuto ni mu na nkwa wo John chapter 3 verse 16 se Nyankopɔn do wi aso de ne ba wo no kroma ye obi na ɔgyini die no wonyira onya da nkwa uwe osaba se de wanyi oba na nie no Nyankopɔn bufuo da me so yes ni mu na nkwa wo nkwa no nipa han eti the only person otimi ma nkwa sister wutie ye wanom nsan du baabi wanom abra wanom nsan du baabi obotwama na du baabi Yesu se eye yes so ba ne nkyɛn a saa ne mani nyina no obɛsesa no ayɛ foforo ntino se so obi ba Kristo mu a obɛyɛ abɔde foforo ne madada na yɛ de bɛ etwam afo ne ma nyina ɛbɛyɛ foforo Fauma Kristo onu guto ne beti ajo nkwa apart from onu obi biala ne obiu Awurade sha tiefo nyina wo Yesu din mo amen amen Asole Audio Jungle. Audio Jungle.